Twongeye kubasuhuza mwebwe inshuti z'akadasohoka za Sky TV Show hano kuri Sky Show, aho tugiye kugaruka kuri update zigiye zitandukanye, aho tugiye kugaruka kuri update zacu z'uyu munsi ku itariki 12 z'ukwa kane umwaka wa 2025, aho u Rwanda n'isi yose turimo turifatanya kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, akaba ari jenoside yabaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igatwara umubare w'abatari bake cyane ko yatwaye abantu barenga miliyoni, akaba ari umubare navuga ngo munini cyane wabashije kuba wabaho mu mateka y'isi, waba waratwawe mo abantu benshi cyane mu gihe gitoya. So rero u Rwanda n'isi yose turimo turibuka abazize jenoside, atari uko bo bashatse kuba bavuka uko bari cyangwa se baba uko bari, ahubwo bo bakaba barazize uko Imana yabaremye. So rero n'uyu munsi cyangwa se n'indi minsi tuba tugomba kuzirikana abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, turwanya amacakubiri mu banyarwanda ndetse n'abayipfobya n'abashaka kuba bagoreka amateka yacu hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So rero wowe nanjye ni twebwe tugomba kuba imbaraga z'igihugu, ni twebwe tugomba kuba abambere mu kuba twarwanya abashaka gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu 1994. Kuno munsi tugiye kugaruka ku nkuru zigiye zitandukanye zagiye zivugwa hirya no hino, aho tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa kuri Nyakso, tukagaruka ku makuru ari kuvugwa igomwa muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho naho harimo haraturukayo amakuru avuga yuko M23 na FARDC byaba byongeye gukozanyaho. Twongeye tugaruke ku makuru ari kuvuga ku wahoze ari minisitiri, akaba yitwa Namabyariro Agnes. Uyu akaba ari minisitiri cyangwa se warahoze ari minisitiri mu myaka ya mbere, aho nawe turuze kureba se byifashe gute. Tugiye kubanza duhere kuri ino nkuru iri kuvugwa kuri Nyakso comedian. RIB yavuze kuri Nyakso wakoze live ya TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko ruri gusesengura ibyakozwe n'umunyarwenya Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyakso, nyuma yo gukora live kuri TikTok irimo urwenya rutajyanye n'ibihe byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ati ikibanza ni ugusesengura ibyo yakoze, hanyuma umwanzuro uzafatwe. Yavuze kandi ko ubutumwa bwo gukangurira abantu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside bukwiye guhoraho, kuko hari abatumva cyangwa bananirwa kubahiriza ayo mabwiriza. Nyakso yasabye imbabazi ku mugaragaro, ariko RIB ivuga ko gusaba imbabazi bidakuraho gusuzuma niba amategeko yararenzweho. Akaba ari Kanyabugande Olivier, akaba yaramenyekanye nka Nyakso, aho nawe navuga ngo yakoze cyangwa se yatandukiriye ibyo yakagombye kuba yarubahirije nk'umu-influencer, nk'umuntu ufite platform. Ntabwo yagombaga kuba yakora live cyangwa se kuba yakora ikintu kihabanyije n'ibihe twe turimo nk'abanyarwanda twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. So rero akaba arimo harasuzumwa se nimba ibyo yaba yarakoze bigize icyaha, ubundi nyuma hakazaba hatangazwa umwanzuro uzaba wavuye muri ibyo ngibyo byo gusuzumwa cyangwa se byo kureba niba ibyo yakoze byaragize icyaha. Indi nkuru twakurikizaho nk'uko nabibabwiye ni inkuru iri kuvugwa kuri M23 na FARDC. Iyi akaba ari inkuru twaba tugiye kuba twavugaho tukareba se igoma byifashe gute M23, aho navuga ngo yaraye ikozanyijeho na FARDC.
inkuru avuga yuko M23 yaraye irasana na FARDC. Amakuru aturuka mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko mu ijoro ryakeye habayeho kurasana hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu masaha 3 z'ijoro nibwo imirwano y'impande zombi yatangiye. Ni imirwano yatangiriye mu gace ka Dosho mbere yo gukwira mu bindi bice by'iriya mujyi cyangwa se by'uriya mujyi nk'uko amakuru abivuga. Mu ijoro ryakeye urusaku rw'imbunda nini n'intoya ndetse n'iturika ry'ibisasu byumvikanye mu duce twa Ndosho, Mugunga ndetse no mu bice bya teritwari ya Nyirangongo. Amakuru yemezwa na M23 avuga ko iriya mirwano yadutse nyuma y'uko ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bageragezaga kwisubiza umujyi wa Goma umaze hafi amezi 3 ugenzurwa na M23. Iyo akaba ari imirwano yaraye ibaye mu ijoro ryakeye. Turanzikeho bundi nze turebe indi nkuru iri kuvugwa kuri minisitiri navuga ngo wahoze muri uwo mwanya muri kiriya gihe cya jenoside. nawe se turebe se bimeze bite, ese ibyo byifashe gute? Twagarutse amazina yitwa Namabyariro Agnes, minisitiri wahamwe n'uruhare muri jenoside. Namabyariro Agnes yavukiye muri Prefecture ya Gitarama mu 1937, akaba yarabaye minisitiri w'ubutabera mu 1994 muri leta y'abatabazi. Yahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 i Kabgayi mu yahoze ari Prefecture ya Gitarama. Yahamijwe no kugira uruhare mu rupfu rw'uwari prefe wa Prefecture ya Butare, Habyarimana Jean Baptiste. Mu 1997 uyu mugore yafatiwe mu gihugu cya Zambia aho yari yarahungiye, yohererezwa mu Rwanda atagira kuburanishwa ku byaha yashinjwaga. Atangira kuburanishwa ku byaha yashinjwaga mu 2009 yahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ahanishwa igifungo cya burundu. Nyuma yaho yahise ajurira, ariko muri 2015 urukiko rw'ikirenga rutesha agaciro ubujurire bwe, rugumishaho igihano yahawe cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Uyu akaba ari minisitiri wahoze ari minisitiri muri iriya myaka ya mbere, aho navuga ngo nawe nibyo bya birimo biramuvugwaho kugira ngo se tugende tumenya se amakuru yo hirya no hino ese byifashe gute. So rero nge twabanye n'amakuru ni Sky menyewe ni ya Pablo Papito Pacino Makanante Grecasko Pisto, it's ya Parkin Shop Pan Boy, I know the Shino Devane de Qui, it's ya shop ya DJ Sky Move. Katubonane muri update z'utaha.